Ndabasuje cyane rero kandi imbahaye ikaze ubwo turinjiye karabaye ni ku Ibendera TV birumvikana nge nitwa na Kreti ntirushwa reka atwihuse cyane tudatinze tubashimire tunabahe ikaze ubu ngubu amakuru tuyafite neza hano imbere yacu nta kindi rero gisigaye uretse kuyabasangiza mwe mwese aho muri ubundi ibintu bigakomeza kugenda bimera neza. Nizere ko ubwo mukomeje kumererwa neza, nizere ko ubuzima bumeze neza, nizere ko abantu mwese mwageze ku meza kandi ibintu bikagenda biba tayari. Nta gutinda rero ibintu biba bigenda byihuta, amakuru yo ni menshi. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri channel Ibendera TV, ubwo iyo ubikoze gutyo inkuru zihita zikugeraho, dushyiraho inkuru uhita uyibona uri uwa mbere. Nuko biba byifashe nta gutinda hirya no hino. Aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru yarumbutse, ukekwaho gushyira hanze amabanga y'ubuzima bw'indwara ya Perezida Tchisekedi yamaze kwicwa. Ngayo nguko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi Monusco yahishuye icyatumye ireka M23 igafata ibice bya Rwindi. Aka gace ka Rwindi tubabwira ko mu makuru aheruka twababwiraga ko M23 yamaze kukibikaho. Monusco rero yasobanuye icyatumye ibererekera aba ba M23 bagafata aka gace. Indi nkuru kandi iravuga ko Meja Muhindo akiri wa FARDC harimo kwibaza icyo yaba apfa na Perezida Tchisekedi. Ibintu bikomeje kutaba byiza hagati y'aba bagabo bombi. Indi nkuru iravuga yuko uwahoze ari umukuru wa polisi y'u Rwanda yamaze gukatirwa imyaka 3 n'amezi 6 y'igifungo. Yashinjwe icyaha kimwe ashinjurwa ikindi akatirwa gufungwa. Aya makuru yose tugiye kuyabaramburira, twizere ko mubana natwe mukanezezwa n'izi nkuru zose tuba tugenda tubagezaho. Twizera kandi ko mwese tuba turi kumwe mwaramaze gukora like, share na subscribe kuri iyi channel yacu Ibendera TV. Reka twihute cyane dore amasaha aba yakuze n'inkuru kandi ziba zihari ari nyinshi. Twihute muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukekwaho gushyira hanze amabanga y'ubuzima bwa Perezida Tchisekedi yishwe. Ni ibintu bibabaje. Amakuru aturuka mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa aravuga ko umwe mu basirikare ba hafi bashinzwe kurinda umukuru w'iki gihugu ari we Antoine Felix Tchisekedi yaba yishwe, umurambo we ukajugunywa imbere y'inzu atuyemo ku mpamvu z'uko yashyize hanze amabanga y'uburwayi bw'umukuru w'iki gihugu. Tariki ya 9 Mata muri uyu mwaka nibwo ibiro bya Perezidanse byatangaje ko Perezida Felix Antoine Tchisekedi yarwariye muri bimwe mu bitaro byo ku mugabane w'Uburayi. Binyujijwe mu itangazo ibi biro byashyize ahagaragara, ni nyuma y'uko byari bimaze iminsi bihwihwiswa ko Felix Tchisekedi bitazwi aho aherereye, ndetse kimwe mu binyamakuru byo mu Bubiligi kikaba cyari cyatangaje ko yaje mu Rwanda rwihishwa, ariko kikaza kubinyomoza kikanasaba imbabazi kuri ayo makuru atariyo cyari cyatangaje. Nyuma yaho nibwo andi makuru yasohotse avuga ko Perezida Felix Tchisekedi yarwariye i Buruseli mu Bubiligi, aho yagiye kwivuza, ndetse bamwe bakavuga ko yagiye mu ibanga rikomeye kubera uburwayi amaranye igihe bwo mu myanya myibarukiro, prostate no kwihagarika nabi. Ikinyamakuru Infocid cyavuze ko Felix Tchisekedi ari Buruseli, ndetse gikomeza kivuga ko Perezida Felix Tchisekedi ari mu murwa mukuru w'Ububiligi, aho yagezeyo ku mugoroba
mugoroba wo ku cyumweru ajyanywe n'indege y'umukuru w'igihugu akajyana n'abantu bagera muri 20 barimo abo mu itsinda ry'abaganga be, abarinzi be ndetse n'inshuti ze za hafi na bamwe mu bo mu muryango we. Iki gitangazamakuru cyavuze kandi ko perezida akimara kugera i Buruseli yahise ajyanwa mu bitaro bya kaminuza byitiriwe Mutagatifu Luka nyuma yo kugira ikibazo cy'ubuzima, ariko kuri ubu amakuru atugeraho akavuga ko yamaze koroherwa akaba yagarutse mu gihugu. Muri Werurwe mu mwaka w'2022 Perezida Felix Tchisekedi nabwo yajyanwe muri ibi bitaro byo mu Bubiligi, ariko nabwo Perezidansi ya Kongo ndetse n'umuvugizi wa guverinoma bakaba barabanje kubigira ibanga. Uyu munsi rero umusirikare bikekwa ko yatangaje iby'ubu burwayi bwa Tchisekedi akaba ngo yamaze kwicwa. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa. Indi nkuru twihuse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Monusco yahishuye icyatumye ibererekera cyangwa se ireka M23 igafata agace ka Rwindi. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, Monusco, bwagize icyo buvuga ku byo bumaze igihe bushinjwa birebana n'ifatwa ry'agace ka Rwindi bikozwe na M23. Monusco ivuga ko itigeze igira uruhare mu gutuma umutwe wa M23 ufata agace ka Rwindi gaherereye muri teritwari ya Rutshuru nk'uko bimaze igihe bivugwa n'abanyekongo batandukanye. Monusco yemeza ko ifatwa rya Rwindi atari impano yahawe M23 nk'uko bivugwa, ahubwo ko abasirikare bayo bavuye muri aka gace babisabwe na guverinoma ya Kongo kugira ngo bajye kongera imbaraga mu bindi bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru birimo Warikare yari ikomeje gusatirwa na M23. Kuri Monusco ngo igisirikare cya FARDC ni umufatanyabikorwa w'ingenzi kandi ngo birashoboka ko imiterere y'intambara ishobora gutuma habaho guhindura ibirindiro nk'amayeri y'urugamba, kandi ngo ibi babikoze ku bufatanye na FARDC. Monusco kandi yanavuze ko imodoka zayo z'intambara M23 yafatiye mu gace ka Rwindi atari impano bahaye uyu mutwe nk'uko byavuzwe, ahubwo ko izo modoka zari zarapfuye babura uko bazihungisha bituma azifatwa na M23 ubwo yageraga muri ako gace. Agace ka Rwindi gaherereye muri teritwari ya Rutshuru ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kafashwe na M23 mu mpera za Werurwe 2024. Icyo gihe ingabo za Monusco zikaba zarashinjwe kujenjekera M23 ngo kuko abarwanyi b'uyu mutwe binjiye muri ako gace babareba ndetse babahaye rugari, ibintu byafashwe n'abanyekongo batandukanye nk'ubugambanyi ndetse bakanayishinja gukorana na M23. Nubwo ingabo za Monusco zishinjwa gutererana agace ka Rwindi bigatuma akigarurirwa na M23, ingabo za FARDC zari ziyobowe na General Chiko Chitambwe nazo zishinjwa guta ako gace zigahunga M23 nta mirwano ibaye. Ibi bikaba byaraje kuviramo General Major Chiko Chitambwe gutumizwa Kinshasa hamwe na bagenzi be bagahita bafungwa kugeza amagingo aya. Ni ibintu nabyo bikomeje kugenda bifata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo twamaze kwinjira mu yindi nkuru twihuta, General Major Muhindo Akiri wa FARDC arapfa iki na Perezida Tchisekedi. Iki ni ikibazo kibazwa n'abantu mu gitondo cyo kuri uyu munsi, abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza aba bagabo bombi icyo baba bapfa. Kuva kuwa 24 Gashyantare muri uyu mwaka 2024, General Major Muhindo Akiri Mundosi woza ari umugenzi
umugenzuzi mukuru wungirije w'ingabo za FARDC arafunzwe ku mabwiriza yatanzwe na Perezida Tchisekedi, aho ngo akekwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango wa Meja Muhindo Akili ukomeje gutanga inkuru zavuga ko utazi aho aherereye nyuma yo gutabwa muri yombi n'urwego rw'iperereza ruzwi nka Midiapu, ndetse ngo kuva icyo gihe ntibarongera kumuca icyera. Ikinyamakuru Liberty News kivuga ko cyaganiye n'abo mu muryango wa Meja Muhindo Akili bakakibwira ko bakeka ko umuvandimwe wabo atagihumeka umwuka w'abazima. Philippe Ashamamba, umwe mu bavandimwe ba Meja Muhindo Akili, yasabye Perezida Tchisekedi kubereka umuvandimwe wabo niba hari ibyaha ashinjwa agakurikiranwa n'ubutabera nk'uko amategeko abiteganya, cyangwa se akabaha umurambo niba yaramaze kumwica. N'ubutumwa uyu muvandimwe wa Meja Muhindo yanashyikirije urwego rushinzwe uburenganzira bwa muntu mu butumwa bwa ONU bushinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano muri DRC aribwo Monusco. Kugeza ubu Kinshasa ntiratangaza icyatumye Meja Muhindo Akili Mundosi afungwa n'inzego zishinzwe iperereza gusa. Andi makuru aturuka Kinshasa avuga ko akekwaho kuba mu gatsiko k'abasirikare bifuza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tchisekedi. Ni agatsiko kabarizwamo abajenerali bahoze ari inkoramutima za Joseph Kabila oze ayobora DRC, barimo uzwi cyane ariwe General Gabriel Amisi alias Tango. Ni mu gihe ku rundi ruhande Meja Muhindo avugwaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse Monusco ikaba yaramushyize ku rutonde rw'abashinjwa ibyaha by'intambara, ariko ubutabera bukaba butaratangira kumukurikirana kuri ibyo byaha. Tuganye ku musozo rero, ariko mbere gato yo gusoza reka tugaruke kuri iyi nkuru ya CG Retired Gasana Emmanuel, wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda ndetse wanabaye umuyobozi w'intara zitandukanye nk'iy'Amajyepfo n'iy'Uburasirazuba. Akaba uyu yamaze gukatirwa gufungwa imyaka 3 n'amezi 6, ni ukuvuga imyaka 3 n'igice cy'umwaka. Uyu mugabo urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwamukatiye gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 no gutanga ihazabu ya miliyoni 36 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite. Ni inkuru turi kugenda dukura kuri website yitwa IBENDERA.com, aho kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mata muri uyu mwaka aribwo CG Retired Gasana Emmanuel yahamijwe icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, anagirwa umwere ku cyaha cyo kwakira indonke. Ibimenyetso byagaragajwe mu rukiko nuko ngo RIB ubwayo yageze mu isambu ya Gasana tariki 27 Ukwakira 2023, igasanga harimo pompo zicomekwaho imipira ijyana amazi mu murima n'umuriro w'amashanyarazi wifashishwa kugira ngo izo mashini zikore. Hakaba amashusho n'amafoto agaragaza ko hari imirimo yakorewe muri iyo sambu, aho Karinganire yagiye asangiza Gasana amwereka aho ibikorwa bigeze. Mu iburana rya Gasana yemeye ko yahuye na Karinganire kuri hoteli i Nyagatare, ko rwiyemezamirimo yapimye amazi akayazamura no mu murima we, kandi ko ibyo byose yakorewe nta mafaranga yigeze yishyura, ariko agaragaza ko byakozwe mu nyungu z'abaturage bagombaga kugezwaho ayo mazi. Anabwira urukiko ko yahagaritse Karinganire kuko yari amaze kumenya amakuru ko hari abantu yambuye amafaranga arenga miliyoni 300 abeshya kubaha amazi, ariko ntabikore. Kuri ubu Karinganire yarafunzwe kubera kwihesha ikintu cy'undi akoreshejwe uburiganya, nubwo yatanze amakuru ku mikorere y'ibyaha bya CG Retired Gasana Emmanuel aha Gasana akaba yaragaragarije urukiko ko ubuhamya
ubuhamya bwa karinganire burimo ibinyoma ngo kuko yashakaga kumwihimuraho nyuma y'uko bamuhagaritse gukora ndetse bakanamufunga kubera uburiganya. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwatangaje ko uyu mugabo wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba yari yakatiwe imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144, ariko kubera impapuro za muganga zigaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso bikaba byatumye urukiko rumugabanyiriza ibihano, aho rwamukatiye gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 no gutanga ihazabu ya miliyoni 36. Ikindi urukiko rwavuzeho ni ikijyanye n'indishyi zasabwe na karinganire zingana n'ibihumbi 365 by'amadolari ya Amerika z'igihombo yatewe no gukoresha amafaranga yari yahawe n'abaturage b'Ikarenge mu gucukura amazi mu isambu ya Gasana, miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda nk'indishyi y'akababaro na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda nk'igihembo cya avoka. Ibi byose urukiko rukaba rwemeza ko nta shingiro bifite. Sejiritadi Gasana Emmanuel wanayoboye polisi y'u Rwanda yatawe muri yombi kuwa 26 Ukwakira 2023 mu gihe muri Werurwe 2024 ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare kumuhamya ibyaha akurikiranyweho rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 144, akaba kugeza ubu afungiwe muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere mu mujyi wa Kigali. Ngayo amakuru twari tubafitiye uyu munsi, tugenda atwizera ko aya makuru abagenda banogera kandi akabashimisha, ari nako tubifuriza gukomeza kugubwa neza no kugira ubuzima bwiza mwese aho muherereye mugenda mukurikira Ibendera TV, ariko mbibutsa kugenda mukora subscribe muri benshi, hanyuma inkuru n'amakuru n'ubutumwa dutanga bikagera kuri benshi. Ndabashimiye cyane rero, mugire amahoro n'amahirwe.